hidup bergerak tanda prahanasikafi Allah bantu jumlah Ramadan dua dona hijrah Nabi perang pada masanya Dayu perang Yahudi Allah kafir kaki mengimpor kaji kepong Nabi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah kafir kaji mengadong Nabi hadal jalan terbilih lejana sujud bantuan lemagana ilahi Allah Nabi lagi bantuan pemenang dalam perang kafir lejana Nabi dengan jangan neraka mempedang sati Allah Nabi daya pegang tanda prahanasi kafir Allah membantu jodoh Ramadan dua tanda hijrah Nabi perang badan masa zaman gayung perang Yahudi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah Nabi maju dalam perang jangan takut si kafir Hamzah kalah kuat gerang sang bertanya Allah mudah Abu Humaizah berangkat jadi kota Nabi ada goda pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi dayuk pegang tanda prahanasi kafir Allah membantu jodoh Ramadan dua dona hijrah Nabi perang pada masa zaman gayung perang Yahudi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah Ali bin Abi Thalib angkara kepahlawan tegak pihana banding durfa karata kepenari Allah siga kesinta kafir dalam tanah kaji lewasikan kafir kabe parsan jikalau Sayyidina Ali Allah Nabi daya pegang tanda prahanasi kafir Allah bantu jodoh Ramadan dua dona hijrah Nabi perang badan besar jalan gayung perang Yahudi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah kafir kaji mengimpor kaji kepong Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh Islam mati dalam perang Badar isi dan kaji dia bangkit Allah kafir yang ini belum dalam pura bergumazah bendera tanda Islam keberi ataupun jadi Allah Nabi daya pegang tanda prahanasi kafir Allah bantu jodoh Ramadan
Dua tolong jujur Nabi pram pram pram